Kailangan lang mas audio yun na. Chocolate. Okay, so audio should be working. Thank you. Moment, I'm gonna start this song once again. Let me, sorry about that. It's kind of chaotic, but I'm gonna start over. So I want to welcome you. I know there was no audio at the beginning, so my system is telling me that it's okay now. As I want to say, just like, podcast like in a trailer. 5:32, May 27th. This is the last Monday of this month of May. Happy Memorial Day. Happy Memorial Day. Happy holidays, all you Marines. I was able to salvage this picture. Beautiful Memorial Day. Couldn't be better. Akong toilet. Ultimate nga siya ganoon sa ko. Ababa Cheskin Taco Ganda Lazy Good that's the way. Babak Landry, Babak Otaro.
Ama makutukan dapat magato na elsi ito na siya sa ngayon dapat kal Narinig live pa nga sila lang mo picture tulungan pa ano lang ke nem tara super ko nga project lang kom gat flat lars falgrin kaksikin kom inak flat kom kulomalap ke hakwak siya makom siya ka na shish kulomalap ke kom misla siya makom siya na shish pe na manasin ke managawa siya makat faliligin kene klom aqua klom kashigat ke mamakitara lelakitin practice lal fungilas Google ars in takokilang siya in katwe ka inte kanawas ta maulan met akoyekat na manasin maslon finchaklak ke pelsingini kina nga siya fela lela in mainge in mai kaitsang akoyekat kasho community lash finan Honolulu koena si me hakwak shamarik le sayan KOSRAE yok na ke plan kasi community na ke church tawi koena si organization shama set up ko akwak ke kasi community mamay KOSRAE ng facility na way Depang siyum kun wikat kalwini nakin si wikat Islam mayong aya Isla o ya kuluklan fella siya mga kulukye maulas kasi mga luwa wiya pekipel siya inge akin siya uya maulalos karangalos siyang yok na ilo siya papan yok na papa parents ma artalik na dalos na manas karangalos siyang leila ngon matalom leila main siya uin ka nasro sa akusasyon na siya los ke maulalos kat pray na siyum fakulo kainin mo na tumchirus guys metangolas kat pray amen Pechimit nga teora me international clocks nga tari skip ipsingan nga siwiba na kalim ye ko relagasin pa nga clock lumalap ki artlan metseluo mawiya ki pelse ingiya ngafin sa katlanak si wiyakum ngafin sa kyok nan sin papasin na si katlanak fusasin kenek papa sipin taga sila nga taga nga share patayin ruk si makarangin ilpa me kaya mamaya ilpa CEO ka Chief Executive Officer ke me we are Oceania me organization it's a non-profit organization in ilpa Josie Howard talim matayin ruk si ilpa si may mga alin na stand up alin na fight na pa na ki me well-being in akfisasya mo las may kunisya finanya na mainly dal din na services lalos nga tiyan na limited na sin me may saya Polynesians ka locals Hawaiians but mainly services slash milos arang ka cash milos arang may isang cash kat na hindi pa choose Howard actually nga I feel so happy I feel so privileged la ilan you can me contact he'll actually send me a message ang team
Aki kumin me in fighti mitlom mitkusai yok na kumin kain wala si me announcement aki aluan. First Roberto Mapa orik malalo sa nga isas ke ilma ilsap me Roberto lan announce ki alo ilma Roberto ilma il sang anama anal wi alu ki sang si ma syak pre kalena akain na sin pastor mo ki matensya somram ki sex education gilutu class as concern lak kaya nga alas ka project nga tala giluk siya as kan kerik nga mo ilos ikain na rin di sikya kain na anigilila singa ilos fa na akilin mo nga pa si mitmata nga pa si papa nga pa si member ki congregation sila nga ilos fa na fulaylangan so nga lima na yok na pa nga alas nga ula ki Oro lalos nga ke los in posisel los in aklen pa mo siya pa na los pa me orela per katrail ya mamta siya kin maslos nga ta kayan met nga te wi ale mta me chun gai no ya sila nga ya min arna pel nga sige ngante fakla ma nga di mai na nangan nga kingalong sham sila ta nga ale nga ngatik I have to ask questions. Apache barela ingena ngaliki mo Australia. Ada bena insisting ki oral President Primo ki ngatu yak si natal ta kuluk ki wang met sap natal ngatu yak si natal ta kuluk ki Italia analan diki mo ngakuluk para ngaksin siya kinda asme scripture readings gosh ki pa wala fa mo fin bagatli mo met kolas ngi asma upelo sorela la katikain kisensiya ke katikain syuk mengat fin te orela meta fin shanga mama reklang kain orela masostena fala wu kidatena takain ya ke shoy ke fin shaklas kitin influence pakatan aro somebody has to say something and that's exactly what I did. I didn't mean to ngatena ayawul nakumeng tragis la ka nukyang sorry yang so mangi kulan so mala force ngawul I'm sick. I have better things to do. Asyun kain pwede ngaki na oro syuk lang na rafta lang silang kaat. Sum na ngalu on ni tayo nga floko na lomo. Well anyway, pangi kalmi yan tako sila. Kulawin nga, I'm gonna catch my breath. Kasi ko naman sugungin na nga floko orela me announcement sila ngayon toto broadcast sila ngayon kasi ay ganaon sa kuluka mga finsaking kain aking anyo ko kung lang si person kong ging long kung get in touch with me spama si message anki messenger lang sa wax ko nilal team yung ipakamta nasya na may kapon yung mga miles here. Once malal son, my son Wilton, Susie Ellen, Sue Ellen, nakalimutan siya, mawala talon. Alpha, I'll make kapayin natin right across street right there Miracle Leaves Calamansi Bruce nga may lanasunan ko sa Bruce sa amgon kaan sin say orela mas lansunan
Payelim tatil mata Dike penglo Talen mitlano Pato payelim tatil mata Palamika Ingatana Salim Gülcan da şu peçilerim nadalalistar nilpa Koloy nail when they passed away last year. Oşak nalina oşak. Çeme yapam. Kalpa omega Ingalakana Kabachastin Kabat Justin, kabat malamawin, kabat nekya. And kabat Floyd, kabat Justin madal first sin para that. Ang tapangol baba Floyd na suliya. Nekya. Man, I set up these cameras and I end up using video cameras, camcorders. Well, this one is not a camcorder, it's a regular digital camera. Lunch special ganun ko ngayon. Mapanalal siya. Son mapaunsungan. Mga son natin. Wilton. Mga mo nila mga volume akos mga lalita. Yung mga saplixes pa mga kuha mga mo nila. Oh,
naging akalam announcement nga lang ngale anangan feel me honored Josie Howard Singel pa panangaya ka ilpapos ki non-profit organization siya pang We Are Oceania. Wow. Tali ko siya na phone na states nga represented ko siya Pon Peru yep, if I'm not mistaken. El usla me talik kikasi state nga rekma ko siya pa siya Roberta Natal totot siya tigini siya layer na angkila Jennifer na Matias smile pa crew kilat na lal na rekma wa mapakam tal Jennifer pa original rekma mem ta katigat ngalm da el samam sikke kan me share ko mema nakikan si maltali tako albangon talk story informi me mai connection educated me ki me resources pa available na sila if in nas kaya ko even more so in ala na finash pel falketin taga shaman ko academian chin me taga mo pangapel si ma if ala na fall na pa nagtinak let's celebrate me or ma artwork lang yok na fin pa kita ligiyamo matakal ki me congressional me representation lang na naway Messi Hirano kulsi mapang ngamo shot pa ini el congressman si pe walang it case walang naglasyo pe me congressman ka woman saya fin pa tayo siya mokle masing kiyetar if kasapa na benamit kiyetal elo shu gilal elo sin me restore me benefits ma mo kusay ma konisang ta is me da kung finin na mo in cash pang government in cash ke iplan mo eligibility loan na ke housing be mangyalin na kumeka in apply pa na ke medical coverage, insurance coverage. Ma, krewa, ke klani ke pa na confine me disabled, social security me benefits ngay, SSI may available pa na siyong confine me disabled ko fly no rek ma. Kuminso me apply na ke itali me consider lila kumeka kung qualify. Nakikiplan me social security retirement nga ka nakikiplan kan siya ma konfinya on ngol ate na ito la I'm not sure dal consider me senior citizen la im tawag kay yaon ngol kung finda ka na kung shun matwa siya nga kung apply na kay me disability ka nakipen na state me financial assistance nga italikan ka mana ala na yok na pa it took a long time ilo shook ilo in cash when in the first place pa italite ilo sa te sa the market me aqua agreement ma italwala ki me compact si mi ta italwala interpretation lalos kaya na pa ilo sa at some point ki me lusen pel si makataga na American dal determine yok na finanaway lintan lingual pa to kafanan pel si dal orela makatikain me receive me medical ko kanin benefits sa ma kat finnem ta rek mamuli state sang money na kay me state revenues muli me federal taxes it was just absolutely ridiculous. It's just so uncalled for. Napa ingin na mait makacharam kaya nga pwede ma siya linta natal alan ma ilvaccine medical doctor si nil pa Shelton Rickland pwede ma dantang ildal pa Shelton pa may sima tuyak we fight na pa tal restore lusen pa si tal should pay isla pang masirang faculty siya
Josie Howard Paya yaspit jangan rela konten dia tat lim dan ruk sepang nasingil me alanail me instrumental na paye il Sir Peters Chocho Peters pa alanatal fight na paye shuktan educate mit ke government mit ke state of Hawaii ngay yok na mit mas capacity lal dal ke government nilalin educate mit nila we're not bad after all kat mit we're hardworking people anaki me nilalin stigmatized hakuluki mit my condition alda check now we're still putting up with that until now so much for the Aloha state. But yeah, that's what's actually going on. Nangafakala Chocho Peters, nangafakala siya Josie Howard, fakala siya Rick Mary Klein Shelton. Papa na Santi il arali na ngadira Santi me halayok na pa respect lot na sil. Wangin may sila na pa may kunin siya inaski position siya last kaya il may part of the state may education system sila il orek may representing at may pagkunin siya il sila look out for us. Ara ayaw pa na pa kung fact ma negative may comments kaya minilala na il just like these people you know il senti il work hard na pa on RPFs. Ngama ilala instrumental bagi may yisu siya masikyak ki airport Arshmet taga ko flying sock like arsh issues like a passport arsh issues ma looks like it was manufactured issues alana you could imagine tal gugumang the first thing in the morning tal katinak tin appreciate that respect mit last ng maawal kat alana min anak la ngama ke alana pena pa discrimination yo na finanyin na en kuam mait ma tuyak shuktan me akfisha shimang pa katinak tin aklat yaltal na pa katinak tin me samal tal ke proila shalosinte me tui ke ma wala los ngin sang akoy katnikin mga dal they're fighting behind the scene in akoy me pang nagkikisla Santi il shuklan motivate me generation she luwo makap kapag finan yun finan American ngelosin me pursue me their dreams and become successful pang so this is very important and again makasing invitation siya ma Josie Howard il me extend na sin mit KOSRAE il ma anak manas akalamin sin mit Yinong kaya aluwe. Ilma ilhan sil reporter ilma suna. Mo na reporter ilta wi alu kikat nga alana sugak po siya kaya ako ko inki masikya kaya. Ano para nga tiyak Josie ilhan nga research. Ta anyway pangama masikya lutu and sima kapan building ingat magat da fash aram mass large way nimits lo siya me akla chinga lutu namna siya fin arma ko usni ko sige som na ke website lan me we are oceania del uchak na gali time to masinga recruit mait na ka wine fight kat alana wona pa ye mama ka dinakalam ye shu ilas na sin me public officials congresswoman ma fight on our behalf anak din som finas kisensya class kitin som italia katila timeline da ilo se timeline na ke me benefits nge will become available I would assume kung fin kita kung may fin pangay opportunity long kung som kisensya ke la dali nga mo pangay part of the celebration they dali akalamin na sin may ito pel mamangay become effective. Onaking akalamin nga siya na personally pangunek social security of us talfa mo karsh may tago mga siya karsh directives tako from up there
telling you guys that we could actually start looking to applying for benefits itself. Ilang we're aware. Now, ramasing anaki academia ki malimtari alin no walakos ki malimtari, if I'm not mistaken. Preston nanen Evas email tal sign ye complete. Imatawak mama iltal orang tale implement imatawak kidam tawak kain iswoyan mga. Manaking afako tel siak taling tumdalingan alle fresh na pa kung dan ko online na nakla me applications ngayon na benefits ma. Kung dal finkita, kung dal pang siakla, what else can we? Finash me venue, ka finash offices ma file na pa ipangafak. Kung dal get in touch with Roberta, kung get in touch with Jennifer ko. Ayun na siya, kung walk-in dal occupied me dal service mait na kung dal kain so pananisin finwangin problem nung ke communicate in English, you can actually approach anyone there. So kisensya ke mama kum mama kum inanakarikan na tali, man, they're more than willing to help you out. Ara masing amo ke matayin singi siyak ngan announce nga ke nga min nga kilan stay in contact with me. Maki finash ma inin ako mayok mailan me sharam chik pe finwang me cha ye me ka in contact. Nga itala mtain sing chosi sing nga itala ilmataus talik malay nga itala na they become really big right now. Ilal ilal me ureklash me more space, more place ilal me deliver services lal dahil nga nasin me talik force my conditions finanya nang nara they're become bigger. I would assume that they're getting more and more fundings me organization sing ara mdalfin la som de tu som naki in me and makanta Christmas and makatra fourth way federal national election pangen my request ang alam mas pungo kung dalfin so may call finanaway congressman congresswoman ka senators ma finanaway dalfin di ko stala lo si ala na ingan na pa nako si akle mi pela ka tala shui me work man wo I know it's a lot of they spend a lot of time negotiating and stuff like that with the Washington federal government. Our work was so we part of the celebration tomorrow. Ang awangin niya asum na Auckland, Seattle orang nang ako malak parang awangin ki ala nga last minute masih lang pa nga wala siya na ki me krecho siya na nga le tali na kakyaka yelala sa match na elwo na pa geluto ta al sa match si tel pero kat na kin-encourage el tal dalin me compare na stay on the right track, do the right thing. Shaflayan Monica wan ang kimolin dalfing lako makat fin compare na inralong sila kat lak so kat amay pang me finish din siya kung taga send me a message pang siya pinta ko sila ko ngasiyal ko nung sukuluka na nga I'm gonna call it that day kay ko din suwe pali kaya oh my gosh I can have a suwe la tayo nga te so suwe yelo ay gula kaya inangantay masing lan mo uchakin fagil sing shortcut lan te kaim kata so nile I'm gonna na sila ganon sa ko
Gila ka nga. Offline po siya, Pitchala, Bruce, gilda ka nila.
Yan le. Kinalan siya sa buhay. Once again, I want to wish you a safe, beautiful holiday today, Memorial Day. Today is Memorial Day. Kaya nakakilid la fundraise pa. Oo nga mo maslaisin. Kaya Lois broadcast lang. May sabi, pangalu siya. Mali na kaya kung dalim na. Manasyakin ko wash. Hosting ke long la me shika ni ke mga announcing ngaman taw kya wa yali tu ten o spang o slowing up ke o strong ke pass and so anyway the post line is right there dalika inui something sika shuke pen a wita ka na town. Ngapin ko flaring na recording like the graduation seniors last minute nga naman ba. I'm gonna take a trip. Wangin maupay nga so na kaya. Nasud na Seattle, Florida. So pintar na pangan lusin broadcast sila kaya ako fashiba o sinke siya tayo kapay no sunutu atak lang nangan orela announcement siya nga feel bad la kaya nga sum share kaya aluwa kaya amakasipin ano ko nila kataram na parang siya nga masumtak tikali-kali patiya ang mga pinsum kali sumtak kikipin na mga may sila na suk na miss sila nga sa mutuos pili siya malikan la masinga akalan ereke an info 10 makat para 4 flash way kikat 40 me congressman women lash ne
Nimitz, I think. Kaya Lakun. Delphine Miss appointment ma tagrani akla chili tu ngai dali tagrani kitalin takulo back academy appreciation like machine Miss Irano Mr. Shot 8Ks aspre which is ay nga mo mala na instrumental magi me Shukyan na wala mo lakinan American naging akalim yun unfortunate na pa ila magkuwam ngayon dalikan ling dumdangan finishes la US citizen din ang kuwam kasi na kayo na-apply lalpin wim takyaw sa lung tala ako apply as a my condition dali disqualifying mo that's pangan madalak kalim yung ito dating sa tarsok, ginaganas may update kay Ipsingen. Kaltari nga, ipanganusin broadcast sila. Ngayon, akong fasipasyon, kumakay kung malam singkat kay wigate. At kayo naksafya lang, palakin mo, follow mo, managawa. Katrao, you take care, God bless, aloha. Love you.